igrao Fall Guys. A sisaj, roommate. Crusader. Jesmo sad svi tu, a jesmo, a? Još. Okej, ljudi, di si Delke jebote, do kad igramo danas? Dobrodošli u još jednu epizodu Among Usa. Na ovom kanalu gledajte samo klipove od kvalitetne sadržine Among Usa i ostale igrice. To ješ ovo ono, ništa? Hoćemo isto večeras. Misliš? Ali da igraš Lee Sina, a ja Top Garena, može? Na šta bi ti radio da igram Lee Sina, da ti igraš Top Garena? Dođite da vam kažem nešto, ljudi, slušajte ovako. Glavni, dođi vam da ne čuju. Ajaj. Dođi ovdje kod Simića da ne čuju. Ne, bježi, Bomber. Neće nas u vas, dobro, beži. Šta si htio kažeš? A moraju da budu svi tu. Ništa, ajmo report crnog odmah. Ne može ovakve kolove dati da ne bude izbačen, znači moramo... Ako vam se video dopada, bacite like, bacite subscribe, podržite mene. Imate ostali klipove od Among Usa i Rasta na mom kanalu, možete pogledati kad god želite jer tam nekada ne izbacuje svake klipove i svaki klip ne ide u recommended. Zato idite direktno ispod ovog klipa i kliknite na kanal, idite direktno na kanal i pogledajte svaki klip koji vas zanima jer na mom kanalu ima samo zanimljive sadržine. Nezanimljiv content ne izbacujemo. Samo skipara. Di si našao? Elektrikal, kod taska. Lijeba. Crni daje glupe kolove, znači Crni daje baš glupe kolove, tu nas pokušava sve skupit, ovo ono, odite vamo da vam nešto kažem i kad ste se vi razbježali ostali Delić i ja, nama kao neće reći. Ne moš takve stvari. Pa to nije glupi Znači, crni bomberman. Pa dobro, šta si htio reći, evo reci sad smo svi ovdje i svi te čujemo. Ali jesu to dobra fora, kao skupite se, ali svi se skupite i bum. Pa realno, dobro. Šta onda je ovo oce, šta? Ali ono kao, ko fali, i ti dođi. Nisam ja. Bum. Htio sam da vam kažem da kad mrak je u gradu, ja sam siguran. Ljudi, ja sam Beacon, aj samo ga kikajte, ja sam Beacon, aj sljedeći On je Nightmare. Ne Beacon, nije to Beacon. Nightmare. Ali buraz, čovjek je okupio čitav lobby da to... Izbacite crnu sveću. Ma izbaci jazavca, nek je Jester, nek puši kitu. Retard jedan, aj. Hrvatska, da startamo novu odmah. Čekam tebe Nogata, da glasaš. Šta ćemo sad? Skip. Kaj ga nek pobjedi, ajde završimo. Neki diktator vote. Jeste. Et pripazite na crnog da znate. Che Guevara, bate, Che Guevara. Matej, pozdrav Matej. We keep you mate. Martin kaže kralju, Čale i sin te pozdravljaju, ajmo jednog bombera. Pozdrav kraljino. Veliki pozdrav za Martina i sina. Alo, reci je. Ja sam šerif, da ubijem crnog. Ja sam Crusader i samo malo ostani tu, sad ću ti dat nešto će ti znači, dođi. Tako, jes dobio? Da, ali ću preživjeti ako ga upucam. Mislim da neć, ne bi ja to napravio. Znaš, zajebano je to napraviti. Crni pukni, ajde pukni, brate. Neko je ušao u ovo, jeste vidjeli? Da. Masala. Eno, ko je ušao sad tamo, evo? Bum, šta je ovo, murate? Muki, da. Pa di ćeš tamo, murate, svi ovdje? Kontrosmer, a? Pa gdje ćeš u nekošeno? Razumijem što. Matchmakera, brate, ne služi kao im pozdrav. Alo, nemoguće da ovo radio sem ako je Jester, kunam se, brate, znači... Gdje ćeš u nekošeno? Samo malo, možda ga ne jebe, što nisi, umro je Noisemaker, što nisi ga išao reportat iz tog tvog smjera gdje si ti dolazio. Aha. Okej, ja sam ga ubio, hajde poutajte. Pa gdje ćeš u nekošeno? Ja sam ga ubio, pa šta se desilo? Pa sam ću sebe reporta, brate, ja sam ga ubio. Nemojte ga report. Sam sebe ću report. To ovako je Jester pobjedio, ajde kraj. Gotovo sad. Braćo, samo ga pustite, verujte bratu. Sumnjivo mi je nešto ovo sad tu kod Murata. Niste ga valjda voltali! Pa svi kao na njega kao, ajde kao njega, šta ne razumijem. Ni znam ko niti šta.
Ma, izgubili smo, brate. Ako je neki pobjedio, šta sad? Isto Ako je za vozona. Što si onda ovo uradio? Nije mu se dalo ići reportat. Ne, nego nisam ništa ni uradio, ne znam o čemu priča tu. Pa dolazlo je... Noisemakera, onda si... Ma, nije vidio. bio shape shifter. Jeste mi istijelo dobro, da? Dobro, Šule, di si? Čurkicom na glavi, evo i te bibe te jevale. Poželio sam te jeventi bibe, di si? Evo me, brate, ti si dobar. Dobar, brate, si igrao malo kanter, ovo ono, šta se radilo? Propao sam ko muda kroz pocepane gaće bez. Nemoj jebat. Šule, si pio danas, Šule? Nisam, brate, danas sam, brate, neka sportska varijanta, jedu se bademi, brate, pahuljice neki, brate, u mleku i to je to, brate. Nemoj jeba, ne ide pivkan uz badem, ja? A ne ide uz pahuljice u mleku, brate, ne ide. What the fuck? Dajte mi samo recite, da li među vama ima ovih đavola inženjera? Ja vam samo mogu reći da nemam taskove za rješat i da je prezajebano igrat lika koji nema taskove, znači... Ima inženjer, Šule se otkrio. Šule? A Šule? Šule, inženjer. Reci. Bacite česu. Jesi ti inženjer? Šule otkrio. Ja sam inženjer, da? Pa nije, ja sam inženjer, ljudi, ništa. Ja sam inženjer, ljudi. Ne možeš mene da kibičiš, pošto ja, vrate, u vremenu sam bio sa Nugatovim delićem, Ne tako da pitan te mene za ubistvo, zaobiđe. pitan te jesi inženjer ili Da, nisi. ubit nije sigurno Ja. mogao Šmizlo. Sigurno nije mogao. Nemojte me, molim vas, brate, Ama nije jesi Šule rana. inženjer? Ali pitanje je samo inženjer, jesi brate. inženjer ili nisi, da. Ne, brate, ja sam model, brate, šalim se, Čekajte, nisam, brate, gdje je? inženjer, brate, Gdje ja je nisam, to brate, ni... pronađeno? Ako Nije nisi... postavljeno. Nije htjelo nađe česa se eventu iz elektrika u eBay. Čekaj, imam jedno Skipaj. pitanje samo za Reci. Crni, šta si na kraju ti, pošto sam ja Nightmare? Da, mislim da... Čekaj. Mislim da nije polako, okej da polako. nastavimo game bez da se lik Čekaj, izjasni, čekaj. ono, vrti nas ko debile ovdje. Dobro, ja sam Bane. Aha, uvijek se kaže Banek. Bane, daj tebi, evo tebi ban jedan, druže. Ja sam Bane. Banem Bojanić. Šta Bane, Šta si Bane? Bato, ban. Koga Ne znam, vas Me to je ujede ekipama? impostor, izgubi moći. Hoćete da se okupimo svi u kafeteriji da ga jedan čovjek ovjeri sa metkom? Da Ne vidimo. mora to. Nećete, ja? Bolje, to je bolje. Okej. Zapamtite se često evento, sad da li je stvarno inženjer, to ne znam. Jeste sigurni da je ovo bilo pametno? Zašto smo ovo napravili, jebote? Ajde onda Crni nije streljamo bio Česu. 100%. Mojte A mene šta, streljati. što su trojica česu glasala? Evo vidiš ovo. Prvo su rekli da je Šule inženjer, pa su rekli da nije, ja sam ga tad izglasao, sam mislio da laže. Okej, idem sad lokinat ljudi, ja ću riješiti ovaj game bez brige, vjerujte mi. Okej, znači Delić je šerif. Šta je? Šta vrištiš? Ti ova mala, ovo neka nova, a? Jebi ga, jedna od mnogih. Nemoj jebat. Vatrogasac u navigaciji. Gdje si Šulara Iga, jevo? Simče, volite. Delić i neko s međim skinom je ušao sad u navigaciju. Delić izlazi. Iskreno, Steve. Idu u navigaciju, vidi li ima tijelo u navigaciji. Idu u navigaciju. Brzo, znam da je daleko, ali moraš. Trči do navigacije, mora biti tijelo u navigaciji. Kako ću se ja teleportat u navigaciju? Mora biti tijelo. Neko se evento ovdje sad. Okej, ništa, moram ja zvati emergency. Ja nisam vidio da je izašao ovaj lik iz navigacije. Trolove, čovječe. Šta je Što sad? tebi to smeta? What the Smeta mi fuck? zato što ti impostor može ubit, Bog. Tri mrtva tijela. Ne Deliću, može mene ubiti. Možete ubit. samo malo ljudi, samo malo. S kim si ti Delić sad ušao bio u navigation?
Sa mnom. Sa mnom. Sa Jatifom. A u Navigation... Jesi ti Petra bila, a? Ja sam bila unutra i vatrogas. Petra i Vatra su tamo već pola sata. A što ne izlazite, Petra i Vatra? A zato što smo pričali o nečem. O, znači, Pitam bili problem. koje mi je najdraže piće. Opa, Vatrica, to je Opa, spika. znači, to si rekla. Znači piće. I šta pije? Jogurt pije. Kaže voda, evo, te nemaš jeo. Vodu. Ništa je skipati. Šta viče, mlada voda? Čekajte, ajde, da čujemo Zoe. Čese i Šule nek se dogovore ko je inženjer, pre svega. Ma, Šule je rekao da nije. Šule je rekao da jest. Iskreno, Zoe, jedino ti ovdje igraš, bez zajebancije. I Simče kad god je impostor, on ćuti. Opa, znači. Da, Simče nije reč progovorio, sve game. Prokuzila te mala. Ma, Simče, putem, reci nešto. Mislite kako sam vidio da se Česa vento. Ma hoćeš izbacit Česu. Ja, šišarko jedna. Što si... Jebem traker ako mi lakše, eto, kada mora znati. Vidi, ovo je svakako lagan game, ja sam siguran da je Murad bio. Tako da imamo jednog impostora, ovdje možemo na brzinu riješiti ove taskove. Meni je ostao jedan task. Ajde ljudi, daj malo, rješavajte ovo, šta vam je jebote, ništa ne radite, niste ni jedan call dali, a ne radite ni taskove. Ja sam 11 od 12, tako da... Ostalo s meni samo. Mrtvi radite taskove, alo. My bad. Pelmine! Odrađeni svi. Ma lažeš. Laže koker. Martine, pozdrav kraljevu, pozdrav Martine i za tebe i za sina, pozdrav legendo. Daj, Zoe. Daj, Zoe. Čurkice moja. Šule, koliko imaš taskova? Daj, nemoj me jeba, rješavajte ovo ljudi, šta vam je? 8. Ajde. I tu task rješavaš, a? Petra! Nuga. Manki Kilijan Mrvi je postao member. Idi gore. Može pozdrav za Vicu Antuki. Ma pozdrav za Vicu, brata, pozdrav Vico. Ima li šta Ljatife, a? Gledam šefe, sve pod kontrolom. Good boss. Veš šta vas je, evo. Kaže Šule 1/1, da li da ga propucim iz gasa? Šta? Šule... Okej, evo vam clear Šta call. Šule, bre? Evo vam clear call, ljudi. Gdje telo? Zoe u Communications, iz Communicationsa izlazi Petra, to je to. Da, nije bio kill kad je blejala cijelu rundu tamo, da je... Odakle tebi Deliću da je Šule majke ti, ljubite brate. Petra, kick, fast. Ajde. Furious. Čekaj, Petra, imaš li šta za reći, Petra? Lagala me za Pa vodu. nemam, već je 5 njih glasalo, nema veze. Čemu vot, polako da vidimo dok... Šta kaže ona, ve, polako ljudi, ve. Izučemo te, Petra, nema veze, samo moraš reći nešto. Nisam ni ja, ni Ljatif. Sad. Troje vas nije glasalo, četvero je glasalo sad je, ma neću. Nema veze, pa vidi 4/4, ako daš neki dobar call, možemo te sačuvat, naš, nije problem. Ali bukvalno. Ne treba. Ma ne treba, ja sam je umrla, jebika. Muki, jebem li ti sunce? Kako si Najlaganiji. Mukija, zavoli ga, naš koliko što ispo. Biće iduće. Što se nisi prao, brate, si ti znaš. Jesi dobila teammate-a, Petra. Ali čekaj, samo sekunda. Ja sam kao impostor sad stealth. I meni piše onako vanish. Ja stisnem na to, ali ja se ne vanišem. Čudan je taj vanish. Vanish, to ti kao kad pereš, ono ne vidiš da si vanishao, vanishao se ne vidiš. Koji god roll daste, samo F1 i piše vam što radi roll i to je to. Ali, znači vanish praktički ne radi na neke. Da, znači kad pereš ove čarani veš, kad pereš... Misli da se ne pojavi s animacija vanish, ali misli da se ne vidiš. Da. Da, to. I ubaciš očivač ovaj... Aj Petra, aj. Pervol. Sorry.
Jednom dobitim postora danas. Marijane, da, danas su neki malo trollerski gameovi ovdje, ali nema veze, ozbiljit ćemo se kasnije malo. Ej, bravo, Murate za game, iskreno, dobar game. Bravo, toliko ste postali dobri da napravim kill, znate da sam ja. Ovdje dolazimo do samog kraja ovog videa. Ako vam se barem malo video dopao, možete baciti like, share i subscribe. Podelite video vašim drugarima da i oni uživaju zanimljiv content. Ja neću puno da dužim, ovdje je sam kraj. Vi pišite u komentarima kako vam se klip činio. Da li bi bio zanimljiv, iako nije bio zanimljiv, koje sljedeće promjene da uradimo da vam bude zanimljiv video. Neću puno da smaram, imate moje socijalne mreže u opisu ovog videa, možete me zapratiti gdje god želite i kontaktirati u bilo kom trenutku za neku saradnju. Isto tako možete postati član kanala za $2 pa na više, isto tako da podržite mene kao kreatora. Hvala vam još jednom, a ne se vidimo u sljedećem videu. Ćao.